Akiaria hindi ya mambura ma macindano ma nyimbo na ngerekano thukuru-ini wa airĩtu wa Kangaru, Minister wa Githomo Ezekiel Machogu augite bururi wina kunderu wa irathi 15,000 iria itanyitwo gukahuthirwo ni arutwo a grade 9 mwaka twerekeire. So we will be able to do a total of 15,000 classrooms. So come next year, we will be ready to accommodate level 9. Machogu augite thirikari ni yareire mubango mugima wa waki wa irathi ici na kuria ithukiire ambunge kuhetukira kigina kia ukuria wa matura NGCDF shiringi bilioni 3.39 na ministry ya githomo ikorwo yakite irathi 6,000. Is that the government has given 3.39 billion to our members of parliament, the 290 constituencies. Iguru waguo Machogu ni ateterithitie ati arutwo a kirathi kia grade 9 marithomagira thukuru-ini cia muthingi mbere ya maingirite secondary. Next year we will be at level 9, and the level 9 in which we will be next year 2025 will be domiciled in our existing primary school. Mwandiki munene wa kiama kia arutani a arutwo aria mari na mawathe iburi-ini ria KUSNET James Torome augite ni marikitie kuiguithaniria na commission ya kwandika arutani niguo kwamukira arutani 6,000 mubango uria ugukinyanirio na matena matatu. Itena ria mbere arutani 1,700 magithamirio cukuru-ini ici gugikinyaniria mweri wa gatano mwaka uyu. Elimu zaidi ya 6,000 watahamishwa kutoka shule za kawaida na kupelekwa katika shule za watoto walio na maumbile mbalimbali. Ndoini ha Inooro TV njetawo Gitonga wa Wabui.